Usawayja Dios yuka maita rikpi yuka purinapi kanmi pushawangi Kari liso 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 ¿Quién es el que vive? Achapagui, la voz del Guantul llevando señales en vivo del Cantón Naranjito de la Iglesia Evangélica Bilingüe Raíz de David. Sí, sí. Sí. Liso così gusta. Yuka purinapi kanto kawan Pusawayja Dios yuka maitariki Yuka purinapi kanto kawan Liso yuka kausaika kambang ikuyang Dios kay pinikanchi kanto sirata Yuka kausaika kambang ikuyang Dios kay pinikanchi kanto sirisa Ayuhaway kuyang Jesus kambang nyampi kausa kunggapay yukanya witapis naziman sa pagkaway ayuraway kuya Jesus kambang nyampi kausa kunggapay yukanya witapis naziman sa pagkaway ay ito yukansi kurina yukansi kausa na ito kambang sa kausa kunggapay Liso, canca yukata michillos mikangi Canca yukata michillos mikangi Yukachingariki manasagicho Canca yukata michillos mikangi Yukachingariki manasagicho Ayuhaway kuya Jesus Kambang nyampi kausa kunggapag Yukanya witapis naziman kapagaway Ayuhaway kuya kambang nyampi kausa kunggapag yukanya witapis nasimanta pagkaway Kari lasu yukansi limana yukansi purina kirikuna sina kausa chumimi abaxinica Buenaventurado preciosos el que hay de leer la palabra de Dios. Sí, sí. Liso, liso. Amsa waikuta yukala ni kuki. Mala mansasa. Kanka yukawan kangi. Llegues al que vive. Tayo kariko sapit manaman sasa kanyo kawatangi ang saway ko tayo kariko sapit manaman sasa kanyo kawatangi so ayaw raway kuya Jesus kambang nyampi kausa kunggapag yukanya witapis nazimang sa pagkaway ayaw raway kuya Jesus kambang nyampi kausa kunggapag yukanya witapis nasimanta pagkaway. ¡Qué bonito! Gracias, papá. Decimos, decimos.